Fondacija Humanity in Action BiH u proteklih 6 mjeseci implementirala je projekat pod nazivom Game Escape uz podršku Fondacije Mozaik, Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija u BiH, kroz zajednicu za aktivizam i preduzetništvo Lonac Pro uz financijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. 12 mladih ljudi iz cijele BiH su zajedno učili, promišljali izgradnji mira, suočavanja s prošlošću, nasljeđu ratne traume, posljedicama i prevazilaženju ratnih trauma kroz inovativne edukativne alate, 3 društvene igre na ploči i escape room. U ovom video tutorialu vam predstavljamo igru pod nazivom Behind the Wall. Igra Behind the Wall sadrži instrukcije za igru, specijalnu ploču sa pregradom, 6 pijuna, 6 strategija, kartice za svaku od 3 kategorije kao što su crtanje, pitanja sa fotografijom i višestruki izbor. Igra se sastoji od novčića za pokretanje igre, 40 kartica sa multiple choice odgovorima, 38 kartica sa slikama, 50 kartica za crtanje. Od svake kategorije se stavlja pola kartica na jednu i pola kartica na drugu stranu zida. Igra se sastoji od 12 kartica sa oznakom mir, od kojih po 2 idu u svaki špil sa karticama, te 18 kartica sa oznakom bombe, od kojih po 3 idu u svaki špil sa karticama. Igra ima edukativni i zabavni karakter s ciljem promocije mira i rješenja konflikta uz učenje važnih pojmova, simbola, događaja i ličnosti koji su povezani sa gradnjom mira u cijelom svijetu. Igra je namijenjena uzrastu djece od 13 godina i starije uz određeno predznanje, fokus je u sticanju novih znanja, dijeljenju iskustva i promovisanju mira te sprječavanju konflikta i diskriminacije. Postoji 6 strategija, te na početku igrači biraju 3 iste strategije od ponuđenih 6, koje su kopanje tunela, letenje preko zida, korištenje ljestvi, preskakanje žice, odlazak u ambasadu i pravljenje rupe u zidu, koje postavljaju na polje na kojima piše strategija. 4 igrača se podijele u 2 grupe, po 2 igrača trebaju da sjede jedan naspram druga 2. Svaki tim treba da se dogovori koju će ulogu imati u igri. Potreban je jedan agent i jedan civil. Agent ima zadatak da kroz pitanje i zadatke svog civila koji sjedi preko puta njega dovede do zida. Agent je taj koji tokom igre postavlja pitanje zagonetke civilu koji u toku igre odgovara na postavljena pitanja i zadatke. Kategorija crtanja. Igrač ima zadatak da nacrta dobijeni pojam u roku od 60 sekundi. Tačnim odgovorom na pitanje svih kategorija igrači napreduju na mapi pomjeranjem pijuna jedno polje naprijed. U svakom špilu karata postoji kartica sa oznakom bombe, što označava da se igrač pomjera jedno polje unazad, a kartica sa oznakom mira označava da se igrač pomjera jedno polje naprijed. Dolaskom igrača sa obje strane zida do posljednjeg polja, civil agentu pokazuje strategiju. Ako im se strategije podudaraju, igra se završava. Koliko strategije nisu iste, agent govori sa kojom od druge 2 strategije treba da se zamijeni, a te se strategije mijenjaju dok agent s jedne strane i civil s druge strane ne budu imali iste strategije.